Manteige kuingatwa kwa ngavana wa Meru Kawira Mwangaza nirwo rwaria rurithirite rukiarirwa ntuku ya rwarende ni akaunti ya Meru na MCA 49 baringire kura na kuingata ngavana Kawira nende ngavana uyu ari njerene cia Senate boetera ni kuona kithira Senate kethire mucoke uretura mucoke kana raundi ngavana kethira hakianwa ni mbunge ya Senate tena mbere kwa na batwe kulukura 40188 namba yetu SMS na kiri mitandao yetu maoni yaku kiri mantu igie rwaria rurithirite rukulukura rero kuingata ngavana wa Meru Kawira Mwangaza yana tukuthura ni tekrinte tochio wero taithatu MCA 49 kuringa kura kuingata ngavana wa Meru Kawira Mwangaza ure 17 baringite kura kuwata mbaru ngavana uyu. MCA kurara mbunge utuko baekira kwithukiro onde baraba kuwata ngavana mbaru bethirite bayukia kasakasa baukuma mbunge urukiriro rware. Akurbanjori baraba kuwata mbaru ngavana Kawira kuri Senate mucoke kenda bawatanithia na MCA ba Meru. Minister 19 bara bathurwo ni Rais William Ruto na kuthuyo ni mbunge ni banyuite muma na kwambiria ngwicio muthenya rware. Mwanetwa mathithio ni Maureen Kremi. Tukiambiria MCA 49 ni baringite kura kuingata ngavana wa Meru Kawira Mwangaza na bethirite nende bakiringa kura nyuma ya bakwariria musonda yukuma rukire rware na bo MCA 17 ni baringire kura kuonokia ngavana Kawira na bathatu batiukari bari ukinya mbunge wa MCA municipality kale Mutethi Kibuko wantunene Patrick Muliuki na wa Central ni bobarere wikinya bunge kuringa kura tio nende ngavana Kawira akalasmika wiche kiri mbunge ya Senate kuona kethira ba monokia raundi na rene nkarango ya ithano kuma ngavana Kawira ari kuyukia wathani rungu romi akele mutuikare na utwambirira cio tukuburwari. Nyuma ya kiumia kithiru munini wa mutongiri wa baraba ingekere mbunge ya Meru Zipora ikinyawiji kenta ZDK gwikia muswanda mbunge ya Meru jwa kweberia ngavana Kawira Mwangaza gitene na ndi muswanda jone jwithirite jukiarirwa mbunge ya Meru narua ikirikanwa ngavana Mwangaza arathitangi na maite jatatu itiara mbere kuna katiba na mawatho jangi itiara jaire ni kwagira gite ngavana giteo na itiara jatatu rirari utumiri bobo BC. Gross violation of the Constitution. 2. Gross violation of any other law. 3. Gross misconduct. And 4. Abuse of office. Ni muswanda jura jwethire jukiarirwa na kuthujwa bobo ega ni MCs ba mbunge eje na baingie bao bakionania bakijugwa tambaru. Should we be bringing impeachment so that she can do her job? Should this house be bringing impeachment so that she can know her work? Should we be bringing impeachment so that the Meru County Revenue Board can have officers? Backed by Article 75 of the Constitution of Kenya. 2. I want to support the move of the motion and say that Kawira Mwangaza for this gross misconduct must be impeached. There comes a time when the interest of a community can override personal interests. So for there to be fairness, to end impunity in Meru, I really support that Kawira Mwangaza must go. We have had several impeachments. We have gone to the Senate twice. And Mr. Speaker, we have tirelessly worked to see that Meru get redeemed from the poor leadership. For farmers of this county to get extension services, Kawira Mwangaza must. For public service to get working and people of Meru get services, Kawira must. For the Gen Z of this county to get employment, Kawira Mwangaza must. For people of Meru to get tangible and sustainable development, Kawira Mwangaza must. For respect for the rural vow to prevail in this county, Kawira Mwangaza must. For extrajudicial killings to end in this county, Kawira Mwangaza must. For hooliganism, hooliganism, acts of arsonists, bandit
amwe nabo kinya kethira ngavana wa Meru Kawira Mwangaza atikinyire karone giki gwitetera kana tuma mawakiri bawe bamutetera bamwe ba MCS ni bonanire kumugwata mbaru na gwita yuta tena Muswanda Jojo. I believe that, Honorable Speaker, none of the counts owns any water. Governor Honorable Kawira Mwangaza is going nowhere, so they should get used to her as the governor of this county. If given an opportunity anytime, I can impeach honorable members, not the governor. They are the people who have really sabotaged the development of this county and not the governor. I'm sorry to say that. Nyuma ya MCS Kathumba kurita maugeja wegurwe Muswanda Joe na ndikanya negakinyireka MCS ba kuringa kura kethira ne bakujugwa tambaru kana batikujugwa tambaru. I vote yes. Na kuringana na mpumi MCA 49 bethira bakeringaga ikugwatana na juu MCS 17 bethira bakeringaga rikuregana na juu na MCS bathato bethira bataikinya mbunge baada ni MC wa Bothugusi Central Douglas Mutea, MC wa Municipality Karebu Mutethia na MC wa Ntunene Patrick Mirigi Morioki na kuringana na speaker wa mbunge Eja Ayubu Bundi ethira gitumiria ngavana wa Meru Kawira Mwangaza kwebirwa bisi ne mbunge ya Meru. The results are that the ayes have it and the motion is passed and the governor stands impeached by the County Assembly of Meru. Na kumania netagara riu la kwethira bakiringaga Muswanda Joe na wingi MCS baba bethira bakiona ne gikeno kiao. Kumila jana ndene tagarira speaker Ayubu kwandikira kiraki wa seneti ntumedia kuangabana Mwangaza nebere to obisi ne mbunge ya Meru rungurwa mathaa 48 kuma mbunge ya Meru gishigo mbunge kya North nke report rateto cia weru ria kwa rietwa ni Mutugi Kare. Kiuta tena misonda yeu kabere ya kuingata ngavana wa Meru Kawira Mwangaza na tuma mwakili bawe kenda bamuthetera mbere MCA inde dware mantu ya ukari mugaro na withire Kawira atikinyire mbungeni ya Meru cionokie kana kinyoto mwakili bawe kwithira nora bange baweterete na MCA bane ndibethire bakiarire dware no nyumene paringa kura hamuna bu na ukabere MCA baraba watama mambaru ni bethire bekinyakire mbunge unare 17 baringire kura inde ciere makwana cio monokia. Subjudice of secret. And 91 says, subject to paragraph 5, no member shall refer to any particular matter which is subjudice or which by the operation of any written law is secret. We delete secret. The Speaker ought to have informed the governor that indeed the opinion of the House and the Speaker is that they have the powers to summon. Only then would the governor be in a position to seek further advice and make a decision on whether to appear or not. Muswanda yombere ibokwari onara ngavana Kawira Mwangaza onekanirio kinyambunge kwithetera no indi okulokira wakili bawe barabari Dastan Omari Elias Mutumana bangi kaitene kayo yo Muswanda yo etano yo mwingetene gavana ata ikinyambunge kwithetera ya umbere inyokulokira wakili bawe provides that the speaker, when the speaker is satisfied that the motion has been debated adequately, the speaker shall call upon the person who is being removed from office to answer issues raised in the debate. And therefore, based on the fact that the governor is not there, the council is not here, I call upon the mover to reply to the motion. MCS baraba watambaru ngavana Kawira Mwangaza kwebelwetene bataonekana okinyambunge Muswandene winge kuringa kura kana inyaku aria ugebo kuthetera ngavana etumyate batere kwingwa noende kaitene ka MCS bamwe baraba kuwatambaru otongere bwa ngavana ibonekanire rware okinyambunge
na kwaria na uchamba itumi ngavana ati batere kwithira kiebelwa etene. Here to oppose the motion that Governor Honorable Kawira Mwangaza should be impeached. One, let me start, Mr. Speaker, by telling my colleagues that Governor Honorable Kawira Mwangaza is going nowhere, so they should get used to her as the governor of this county. Mr. Speaker, may I say that this is just a cheap political scheme which is schemed to take power of this county through back door, and we shall not allow it. Honorable Speaker, one is on the issue of all the counts. Although I will not spend a lot of time on that, I believe that, Honorable Speaker, none of the counts owns any water. Honorable Speaker, I will concentrate on the issue of procedure. And in this case, Mr. Honorable Speaker, the public participation. Mr. Speaker, in my opinion, there has not been any reasonable public participation, neither was it a qualitative one or a quantitative one. Honorable Speaker, I oppose. Winnie wa Kenyero, Ndeto Chiawero TV. MC Bambunge Amero ne balasimikite kurara mbunge ne utukobokera dware nyuma ya Nteto Kumbukati ngavana Omero Kawira Mwangaza na Athiati bawe ne bakubangite kwethia mbunge u naraba monende bathukange babo ne kanere kinya kwela mwanki mbunge ne utuborabo menere tubonane ni MC Bambunge Amero utubonende ne bothirite bukireta kasakasa ara MC baraba kuwata mama mbaru bethire bakiro karukire na kwira bakira kuthiata watho bakwaliwa miuko yo mbere ya ukuma kire mbunge Amero nabo Athiati bangavana bakinya kire mbunge u hende bairu ukuma mbunge ne mabisa bokaria. It is in the nature of Kawira to sting. So even if you give her another chance, whether it is on account of pity, whether it is on account of sympathy, whatever the reason, she will sting again. MCA 49 barabaringite kura kuingata ngavana Omero Kawira Mwangaza ne bakolokirite maitina mena mambere ya kuringa kura arabara kumre mbunge na kurara kuna bitho na bantu barabakurikana ne bamama bakere kwethia mbunge wende bangaratanua ne borisi. Pertaining the issues of intimidation to the members of this county assembly, and also trying to use goons to maybe intimidate members, and also maybe to ban the assembly and other issues. Because if you came here yesterday at night, you would think that we are in Lebanon, where there has been a constant fight, because there were a lot of fire and other things, and there's also people trying to throw petrol here, trying to ban the assembly, and I don't really believe that's how the county should be governed. Rokire na MC baraba kuwata mbaru ngavana ni mama ne bayirana kulasimithia ukuma mbunge eu. Awati mbaruba ngavana kinyabo batetiro nyuma araba kinyire mbunge wende batu ukuma ne mabisa bokaria. MCA bani bamenendete makareka ya bakiwa ngavana Kawira nare tekuthia tawatho na ikia tumimeru ire tawita mbere. Hooliganism, acts of arsonists, mandatory to end in Meru County. Kawira Mwangaza must. Owetere onderera makareka ya bwithika ngavana Kawira cietha cietiwe indi nare tekubuta ngwe barabonde bakuringanithwa na mantu ya na badiuna watho ukilukira njara ciawe. Last night, we slept in this house because we were told we will not be able to access this assembly. We slept on the floor of this assembly. Meru should know that. Then someone threw a Molotov cocktail from the court to the roof of this house. So members walked out because of the smoke that had started emanating from that corner.
Amero boraba kuwa tambaru MCA bambunge ya kaunti ya Meru nibacogetie nkatho no ntuba kuringa kura kuingata gavana Kawira Mwangaza bakiare bawete Kawira na twikite ntabareko kire Meru na ndawewe no nkaka na kende cokanira nkuluki buwete ne bakumete kona cionde ce Meru kende kuyeke MCA bana nende ne bakoromba mbunge ya seniti tacokie mpange Meru na kumeneria juri yaro nikira bakuwa ni mpara ibatongeretie mukiri mitheka na ntato nkuluki. Awati mbaruba MCA ba kaunti Meru bachumirete ochokiria nkatho mbunge nontu bokiraba kuibaritete ngui yawe gigatiba boya. MCAs beto ibwega nontu ba what they have done a good job koto very impunity Meru. Ochokiria wa MCAs nkatho kone kwa irite mno ko deliver Meru from bad governance, discrimination na poor leadership. Na ito kuga ibwega nontu ba 49 MCAs ba batagaruka to bwiri ibwega batagaruka botromba kuthithia buria kuringana nabo utongeria bwa gavana Kawira iburetete mathina kithumba kaunti Meru muno kumakwa kwa uturo bwantu twamwere kura batu twanira na mpanga twamugania nteto uini ngwende muganetie aige manyiri lakini mwanka thai na buri kwela wa mbundu nitanete na irima nonto thai na kuona nteto county assembly to kuruta nteto katiba lakini mwanka thai netete kaurikinya kurubara tuteyete muno nende kwena saliti njorie mpara era na njorie batu tuisie tongora tukathera umegembe no lakini na murangiri lakini mwanka thai babe aba manatha to bakurara bakya kwa Meru bakauwa bayeta bomba kwa batani decision and constitution mumeta ondira inyeleto zaindi mheshimiwa Mwandaithile na uninkoaria onto mheshimiwa Mwandaithile na rere wita wonka wandire to achiri maendeleo na twara mheshimiwa onka no to nongera inarania ndori atiri mama ugwa wokomeno ima MCA kutena thina gaba gukomena no tuge aba gukomena endere kaumba komeno nya daktari utire daktari tukauga korete daktari utire nya civil servant baba county tukauga ko barete uga mama tucumburite o tucumbura we kanto ba kunkogene we kanje kunkogene osoka contract ile isiajenwe Meru county unankereta Kirinyaga county Rui barombete seneti utira gavana Kawira Mwangaza unakadita atachoka na bendere county Meru. Please, this round don't disappoint us. Watoringa the senators beto itobo endrete muno no Meru ikuria thina ya mbere ile ya thatu thaire ya tano tuiweruinya gyao kiwaki senate bwatochokeria imtojo twita buru na tutio mwanda Meru na boto komboere Meru nonto Meru twithina na Meru twintakene Meru thina development be acheto tutumura bothoku na itokuga babwe bwato chokire iwe ura bomenyeretie thaiji rongame na uma na borongame na anto ba Meru county kinya bwale mwakoronga na bange bara bathuri rongame na wananchi ba Meru county bomutethi round ithatu ate kuibwa thai Kawira kande bwire Meru batu bitu tuiwetie ni ana beto kunanga wa mauru tete kuntu anto ikasia eya nambia ngiri 20 agio kurwa wikiria anto bakauna ngwanjara bange batambura ngo twatiwo sanga irambia sisi bitari tafadhali tweberi muri oyo hana na kinge kuru eya nara kwetu kasia ba mami beto akiana kamutu kamwe nge kuru ndire gura biksi akinda na cia naire mubuto na mutu tena ka benji tafadhali inko buromba mwekuru wake osoka na Meru ringi ndura maito tu sienda thine turete ne kinyete mwiso. What is happening in Meru County that today early in the morning 3 p.m. that when Antoba were deferent with the county assembly of Meru. I'm worried for now we equal that the equal war iba kueta the ito kwadia Antoba kwa the aranto 17 kuena bangi by chibitare ba unangi that na kwe baradhi kwethera antorokere the governor we have is someone who can sponsor goons to come and ban this county assembly of Meru. I wonder. Kiripotera Weru TV kuma Tiania Beta wa Mukiri wa Mithika. Boya Mukiri katone kanyaga kunoka nchokerete na ntato nkuluki.
Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara maguricha gwete kuma magana jana na ja mirongo iri monka magana mugwanja ja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda mbeshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumero akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twithirite tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka ntire na Meru gweta Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ukareka ofa ya nusu mwaka igukuruka. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati zetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Mumiru ithuranire ni untu rugendo rurwega rujurithari mwiru gweterete kithuri ne Miru. Apostle Simon M. Kamau wa kanisa ya Christian Worship International Ministries kana CWIM amwe na Kristo bangi ibakureterete crusades na revivals kithuri ne market kuma tariki 9 mwanka tariki 11 cia mweri juju enana. Crusades ikethorire kithuri ne market kwambiria thaa 8 cia muthenya kathaa 12 ciogoro na cio revivals kethorwa ire Ithimbari BD Academy kana gwa Kathara kwambiria thaa 2 mwanka thaa 5 cia utuku. Ugakujira utumirie bo Apostle Simon M. Kamau na uthari mwene wini bothe munenes na the Hosana Choir amwe na Maromba, Mwokoje, Biama na bionaniria na Mariga. Tuko ekimia tariki 11 cia mweri juju bwinthe ibogwati ugeni kanisene ya Ithimbari kwambiria thaa 3 cia rukiri mwanka thaa 7 cia muthenya. Ciumirie no ukujera ugaruruku uturone bwaku. Unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kabla ya kufika mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano, vyumba vya mikutano vya kisasa, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, camping na mahali pa watoto pa kuchezea, vyumba vya kulala vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au kongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Tuna ofa maalum ya bidhaa teule, burudani ya karaoke kutoka kwa Wanji the Songbird kila Ijumaa, Jumamosi na Jumapili jioni na mengine mengi. Kwa habari zaidi, tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733
570-530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. 6 laps to go. Can he produce his best form of the season and take the goal? Now the race is on. This Olympics, we're celebrating the gold in all of us. It is impossible to quantify the excitement at the moment. Stay connected to GoTV to watch our athletes go for gold in the Paris 2024 Olympics. Only on SuperSport. GoTV. Love it. Boya no tweta na mbere kurumira nteto chiweru tha ithatu. Nyuma ya MCA ba mbunge ya Meru kuringa kura ya kuingata gavana Kawira Mwangaza nende akaribani bethirite bakiruta uwe boeru reontubo bone bobo ambi bwa kariba Meru barabara ikite kwaria na batwe utuko barware. For the justice of Sniper, for the justice of Virginia Kaweria Mreti, for the justice of people of Meru, itokuwe bwega nonto bwa MCA ba Meru ngwe erabarita narwa itobachogira nkado cia mwanya mwathani abatharime buru na ikatokua mama na ane kenda areka okinyanga county ya Meru na kenda areka weta na ya namba ibwega MCS beto ba Meru tunawashukuru sana itokuwa ibwega bokoritangwe mana na kenda Sniper na Keoto mwekoro na ane na kenda Virginia Mreti atekenele kwanga ishobisine mwekoro na ane kenda ba mwaki na ritwe ngwe barabange bonete mathina ndene county mwe corona na itokuibwa county assembly of Meru. Asante sana pale kuma saudiment watu chokeria MCAs ba Meru county kadhi nyingi mono sana tonto bagara ko sanitize Kawira Mwangaza na batu tobera eko na tunyuma ya to kame kishua batu tore wananchi ba Meru county Kawira nyata senator nyata Uganda nyata Tanzania sisi tuko nyuma ya MCA and we make sure MCA ba ko sanitize Meru county eko MCAs ba Meru county oradi kana Kawira kanjokia kanya kaka nchokerie MCAs beto nkado cia mwanya mono nethithio ria bonania narua ni onto bwara bona ikwagerete Kawirane na inkobera ibwega na ingwete kia utweterete Meru igakara bwega no onto Kawira no thina Meru ibwega mono na mwathani abutharime ndenda kuromba senate tubolelia Meru ibakura thina itare nene na thina ria Meru senate nemiolelia metho yo yele ibakona onyuma ntuko inkai MCS beto ibagomba kutangwira iyo oversight ibakona wamba buraga wira abwetheti ibakona makosa yo ndeka wira abwethetie senate neolelia Meru na metho yake yao barekera batethia Meru round ye bakiotwethia ora batwethetie ro ringi bwea. Okay, mbeta warex gechoro kango chokeria MCS beto kabo nyinge mono no ndobangwataniro na to kunya mama ro ndiye nasobo iga seneti to dikereni mama na ana kabisa Meru na maendeleo. Thank you. Atokuwa to support MCA bongo era barta oringa no Kawira to thoretie agerita waru to amusokia ai preacher to amusokia gato kwenda kuona Ruto yo kagabangira Meru atia watu tokorita Kawira alafu no amusokia toweretu tukuba toweretu sana kulingana na impeachment ria thithikaru ari county ne Meru MCS bakuinga gavana county ya Meru ria 5 na ausokwa Karivares na Arora Senate na uindenda kuria Senate ya Kenya concede the counts that have been leveled against the governor and then they do justice babu antoa Meru county justice. Finally denda kuria speaker wa county assembly ya Meru Mheshimiwa Ayubu Bundi watu kwende report una senate wete barabara ere so boigere na nyukira bukya weta nerenge kathitera ere kathitete sawa usenzi barabara thai wete nerenge so boiga mwanka mantu ete sawa. Maoni yakwa ke Kawira kabate kwa Kawira nafasi utemya kuruta ngwe wetu ekawe babu nabo bateo support
Kwa hivyo nikuomba ma MCA yetu tafadhali kwa hiari na wazina waomba eba kwa Nanguru tika Meru County ibe mama kanya aibange amya kutania ngunabo mama ana makosa yote abana kawera ni akothithia manto jatiagirite njonto ngugere atumire koruta atekomilita na nikio gitumi MCA bayukitie kanya kau bagutumira nikenda bamweria au nontu bakwaga ngwataniro na tongeria bangi indi ngabana kawera tikate mutongeria ni mutongeria mwega makosa ni uria agutumira utongeria bawe na kifua indi nkona oni nyana bakwa abwirete kwana etaka nogo kange mutongeria onge urokaomba gutongeria na njira yagirite na kugwatanira na bangi alitengogeria iliona ilia Ameru bakwenda kawera na kuruta ngui muntu kaya wana nafasi akaruta ngui endete boria bo musumburite na ande boira anto beto tokire kitu tura ngui boya ende bonda musumburite kawera wai muena nafasi aruta ngui kia boya no ntuita litathira tuna nafasi nene muno ekwana ende kawera bo muena nafasi aruta ngui kia mutanosia na weta muntu musumbura sawa ii ba kabare mikuruta ngui kato kuwa kawera must go nundu bagotora mawa batu taterwe ote maendeleo tona mawa kuma centro north na ote pe maendeleo tona buru nenkuwa kawera na ana nundu bagothate kwathana na MCA no tengwe kendelea batu toerete pio nundu bakongwa kawera nonto te nduma tuona ana nire ngwe cionthe ne yani na ire bionde we ote muntu ngame agwetekia aire MCA babengerwa ibaritanaria abo ngwe batare mwananchi na barere akoro banjuru ncheke baraba kuyeka ngabana Meru Kawira Mwangaza bawete ne bakwenda maseneta bacokia ngabana Meru kenda babacokaneria na MCA akoro ba baraba karikene kekenondo stadium ne batongeretwe ne Adrian Royaro bawete Josephat Murangeri kaka lasimika kwambire ringi kendo tueka mukoro wanjuri Phineas Imana na Ntetoi Noringa bana Kawira Mwangaza au nitwe kathita ne mbunge ya kaunti ya Meru akoro bonjuri ncheke nebona nite kuria kwanirwo ko kumania na makarika yeru ari kiaria akoro bane bona nite kuria kukena kinyani ni bakiwa kinyani bacherwete yo na njira kwelera tia gas na kuwa bachoka nyumba yo bakathwaniria ontubu nako kaya kwetha kwa muntu ukumeta kinyaskari kenda atwelia tiangas boete keria tocoka nyumba cietu tumenya boto amweta boete keria bo ikundi kia akoro baba njuri nende bakiuria Rais Ruto utegera Meru na ritho ringi na umitangikira bakiwa bo bainenya ya kuthira mathina yara yari Meru President wetu William Samoei Ruto kwa unyenyekevu kabisa rais wetu mpendwa tunakuomba uangalia haya mambo ya Meru. Na kama vile fikira zako zilikuambia wa Meru wa Njuri Ncheke ya Meru iketi na viongozi wetu tuwaunganishe. Sisi ambao tunaongea leo na umati huu wote wa Njuri Ncheke tuko tayari. Noringe kunikiene ndeni kithirite kikiwa ngabana Kawira na batire kwithira kine nkairo kanya kakie no tungata karikia kibindi kiake na karingirwa kura kithira na ritete ngui na kura nora kona atiritete ngui nende atekethira emuringaira twe Njuri Ncheke Kawira Mwangaza ambaye alichaguliwa na Wameru kwa kura nyingi sana akatushinda sisi wanaume na akashinda hata wakina mama wengine, apewe nafasi aendelee afanyie Wameru kazi. Iromba rirarinene bainario ni kimbunge ya seneta kubathikira na bachokeria ngabana Kawira Mwangaza bakiwa bainainya ya kuatanithia Meru boyakuru. Tunaomba Senate iwe sisi wazee tumeomba watoto wetu, lakini wakipitisha watakuwa wakaindi ambao hawasikizi wazee. Kwa hivyo kwa sababu Senate ni nyumba ya wazee, burudishe mama hapa tufanye kazi na yeye na MCS tufanye kazi nao ndio Meru yetu iendelee. Kato kuromba nteto ikuendelea Meru
ichoke kira kurubanjuri nonto ibwene Meru bogwitekeria ntacho choke kibatu kurubanjuri na nendi ekundi kiki kioneka kutharikira abu kadha Josephat Murangiri uranwe mwandiki munene we ekundi kingi kenjuri ncheke na kuwa inyiba mwethetie nche na kienda utuika mukuru njuri no mwanka kambiriria mitaratara yonthe ukia kuthaka likanetu na kai tweto katwaborwa nithia nimbia na nimbia rete akiwa njuri etiomba Murangeri aende batu atukwethia ri kwa Kamurangeri kwa kambi Meru etathiria Murangeri keta muthiria ukenga mukana makosa gicoka ngure ngeu ya ngirani yambi amwe na mateta yayo nende muthira yutikie mbunge ya Senate kona kithira yikalikithia ngabana Kaira Mwangaza ya ngabana wa Meru oyabura baithirite bakibutha kiumbere kana omaba muchokia Meru ya mukari na timutongeria Phineas Imana Ndeto Cheweru. Minista baraba thurone Rais William Ruto na kuunga mori no kulukwa ni mbunge rwari ni banyuite muma na kwambiriria ngwicio. Minista bare Professor Kithure Kindiki wokaria na waru Eric Mureithi Mugani bambiritie ngwicio na mambura yaya kubwithikirite aruna ya Rais Nairobi. Boniface Mogera na Ntetoi. Ugoko igarone Rais rukirwa ntukwenarwa. Amona kukwethira gukaria ndume na gipio gikinge kumania rira ria Antonia bobotigire ma minister babero kwethira bayukire Biblia na Korani kenda kuria muma. I Roslinda kuma kire ma minister bakuru bara batwire. I Kithure Kindiki being appointed a cabinet secretary. Ugweta kire ma minister babero te minister Mureithi Muga. I Eric Mureithi Muga being appointed a cabinet secretary of Kenya, do swear that I will at all times be faithful to the Republic of Kenya, that I will obey, respect, and uphold this Constitution of Kenya and all other laws of the Republic, and that I will perform the functions of my office conscientiously and to the best of my ability. So help me God. Ejeneo thirikari njore Rais Ruto ira kumita rodio miro gichongo broad based government na ire tumanite maandamano ya Thukembethe Genzi Rais Ruto akibare na pere Pedro bagitira Kenya ngoge no tubare mwa tonya tono tujokua. Kenyans are neither afraid of struggle nor labor. We are proven serial winners of both. All they ask and all they need is a government that maintains an enabling environment for them to succeed and stays out of their way while they go out of about their work. Kenyans demand and not only deserve, but are constitutionally entitled to servant leadership. All levels of public service, from the cabinet all the way to the grassroots, have no choice but to live up to the truest standard of servant leadership. Ungurumania na utumiri bodo kuwambejeshia mwingi ibonge ma minister baba Poro Pedro Bimenyera. We shall facilitate expeditious investigation and prosecution of all offenses related to corruption and economic crimes through amendment of the relevant statutes, including the Evidence Act, the Criminal Procedures Code, and provide for their determination of all cases within 6 months. Baba inge ba Kenya nabo ibeterete kona mogaru kujana thirikari njero ikethiro ikireta runguro meakitha twiritigere. The people of Kenya have made their expectations known in bold terms. They have also made their intolerance for failure, inefficiency, corruption, and ineptitude equally clear. The women and men who have been appointed to serve the nation in the reconstituted cabinet have today embarked on a mission that cannot and must not fail.
mnaku kureta kwa minista wa Meru kumakiri ngwataniro ya Azimio nonto bonge buthugathuganite mathuganije baba ingi na gwateri kwithira ukioneka gitene ga siasa ga kinyira abakethirwo bakiumana na bambiria kura thirikari baritaira ngoge kana bakethirwo bekara na kuthia ngwataniro kenda kuunda thirikari. I have reached out across the aisle to bring on board the knowledge, expertise, and experience of deserving Kenyans, though belonging to a different political formation. I am persuaded that a moment such as this in the history of our nation calls on patriotic citizens to forge an alliance of rivals. Nke reporter Ntoshero TV kuma ya kingine kineki mshusho Nairobi mbeta Boniface Mongera. Ayuthini bacumirite taunini ya Nairobi na kuandamana bakimenere thirikari na rabonekanite ochetha muchetho yo kwingana na polisi. Kimathi Street niyo kujirite maandamano ya na wingi na Aranto Kathomba pekeri mpene. Antoni Kathenya ayana ronoro. Barabarani ya Kimathi Street gati kamujwa Nairobi. Wantuko ngima muthako lalwa mpaka na Mbeya gati kandamani ba Gen Z na polisi. Andamani baba bakiumagira gati kamujwa Nairobi kumenerio tongoria bwa Rais William Ruto. Aidha polisi nabo balabale banganiti na mathaga mao mawira bataleka imwana bibi wikalie munene ukikagirwa gati kamujojo. Polisi bagitumagira tear gas kwa thukani kundi biandamani bala wantuko ngima batindite kwina nyembo ja kumenera tongoria bwa Rais William Ruto. Yeme maandamano mama muthenya mndini bethino magitiga imwana bingi bigwatitwe amwe na ndiki banteto kwithukirwa ni polisi. Today the country remained peaceful and normalcy prevailed, except in Nairobi where one officer was injured. We also arrested a total of 174 suspects, that is 126 in Nairobi, 22 in Kitengela, Rift Valley, 26 at Emali in Makueni County. Biashara nyingi amujwa Nairobi muthenya mndi itindite jempinge a biashara baingi bagikiraga kwithukirwa ni andamani. Amonogu jenzi balaba kinyire barabarani no je Nairobi nibameneretio tumiribwa nyankiroki kuma kipolisi na kulia Rais William Ruto kudingatira watho bulabuke katiba. We are here to say that there should be no brutality by the police force in this nation. We should not live in fear in our own country. We are here to say that Kenya is for all of us and we deserve good governance. We deserve to live in a country that there's freedom, there's no police brutality, there's no injustices. In Kenya we have the constitution and there's no one who is above the constitution. So the president should follow the constitution and he should respect the constitution and do what is in accordance to the constitution. Polisi awangerusha hiyo tear gas, kungekuwa na amani. Vijana wangetokea lakini kazi zingefanyika. Juu tear gas ndio inatuma kazi iharibike. Na tena tear gas ikirushwa hata biashara zote zimefungwa. Jenzi baba bakitijega na mbele kumenele thirikari Rais William Ruto nontuba gutara tongore bakema kya ODM kirikanjwa ya mawaziri na kugotari bobo butari moronto wao kuandamana maandamano male matigite mwana bingi bitete mioyo. Huku Kenya hatujaona kazi yenye inaendelea mbele. Juu venye tunaona mambo yenye inaendelea huku ni mambo ya tax inaongezeka, vijana wanakosa kazi, mama mboga wanachomewa masoko na tena tunaiachilia hivyo tu ni kama inakunywa maji. We are saying the young people of this nation did not die to create a position for Joe, to create a position for Mbandi, to create a position for Oparanya and other ODM opportunists. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbeta Anthony, Rangi wa Kathenya.
kwibangania kubwithia uchunkuni na kuthiria thina nikwo kaumuka kutherema kwa ugima ndene ya kaunti ya Tharaka Nithi. Bu ni kuringana na bisa munene wa ugima kaunti wa Girikarani ura uwite motwiria niyo yabatethia kuthiria thina irumirite ugima ndene ya kaunti nyuma yawe wike karo na digitani kaunti ni ukwariria thina ira bakulukira. Martin Mwambi aina ntatonkuloki. Michemanio ya mweri wa mweri kirirwangirwo ugima bwa mwiri ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi ita kimwe kira gitimaga kaunti ya Tharaka Nithi omba gutongoria kiri unenkaniri ugima bwa mwiri ndeni ya nthiguru ya Kenya. Tumamateka mekarikaga ugu kwithaga kwina data review meetings ki nurses bonde kana aruti wira ba ugima bwa mwiri bonde Tharaka Nithi kwina antu baria banalaisaga data kana baria ba diragana numbers kwina antu baria bangi na bone arigitani bonde bakeja amwe ona clinical officers bakaraithiria bakona niku tura performile wega kuringana na data iria twinayo niku kwina gaps kana kwina opportunity ya go improve nikenda tomba kulotha wega in the following month. Kuringana na muruti wira munene kiri ugima bwa mwiri ndeni ya kaunti no ya Girikarani augite michemanio no kuringana na mariboti marabagwataga ni batethagiria kumenya kura batiri kuongera kana nkinya kunyianyia na kuongera nkuruki urutini bwa motungata mama. Twalotha review eu iria lothagwa before the 6th of mweri mbere ya tariki 6 no nkinya bau bonde baria barungamirite ugima bwa mwiri in every sub county bekarende baraithirie na gitumi gya kuraithiria ni kenda kuria tutikulutha wega tuga improve kuria tukulutha wega tuga strengthen tontu there is always room for improvement. Theto ino igwatitwe mbaru murugamiri wa ugima bwa mwiri ndeni ya sub county ya Mwembe gicigo mbunge kia Marato Njagi Murata. And to achieve annually we have to do monthly targets. After monthly targets, we are to meet every month with facilitating changes. An example then literally in malaria absent in Kare dispensary. Through our consistent meetings and regular reviews, malaria mautombia will fight Twanika community net security wage. And I to more than 500 nets, Kare and dispensary to report malaria cases. Now cases now have gone down. Karani aritie mamagwarira kurari na mpagaga na nkinya kwaga ngwataniro gatagati ka rigitani na thirikari ya kaunti ndeni ya cibitari ya Chuka. Ara Karani augite mantu monthe maramaretaga thina ibambite kumamaraniria na gutire wirera rugamendi mantu monthe no mathiete na mbere mbura mabatiri. Transfer yu baraugaga kana kurutwa station imwe kwirwengi bauga kwi arigitani bairitwe na tondu mahani mantu administrative ni turaumbire kwaraniria ta obisi na twegujana ni balari site mantu mange ma patient gutwika ni baingi muno thibitari ya Chuka, which is true tondu karaitha county sire ituthiururukite ite kwejana services yu na ni tukumenya ni constitutional right ya Kenya tutirega kwejana services ta yuta cibitari ya Chuka. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mwambi. Uteano kura kwa bune kuonekete kono kino tethia kariba Tharaka na ria kariba bonanitie kwanio ni ukura kote abo nibethirite baitari mote mwanya ni yabagunite no kuria ntura na yetetheretie kirimantu yu kinyilia waraniria kiria karibo baribongwa. Paul Wakabethi aina ntatonkuloki. Mutandao wake hindi uragumbite gutsinzia muturire na mikarire aga nthiguruni nkuruki ntereche Tharaka bakiuga bari mustarini wa mbere kuuga bagunikite na mutandao uyu. Communication is very important, especially sahi kuna even someone wanasoma online, yeah, so it is important. So vijana ni vizuri ukiwa na simu yako na ni vizuri pia ukiwa na connectivity yako vizuri because of learning. Kama sehemu kwa holiday, learning is very important, using the internet. Jari mantu mama utendeka mama wapeni abra tiri kantere waindi na warundi waindi itukumba kumawata frequently kana kere internet no tere timono onto karaya
twachumbuka mono kino nto bukionekanire no ngo yetera kiumi ya kuwata riboti lakini ndio nanto mama wabeni to kuona wando gore kodi to kuona nyamse wengwa na kwerwa ari agatigu kari ubu warurera wo akonu akaerwa wana chukuru ndio gutwire akina na madimo ni forti tete ti mono ntu kwa kuinga ntu bathi ya ku mantu makurukire lakini tu ni internet kwa vitabu tu implemented muntu mantu mama mautu ikenda ikawara matukiro kumona thimoni na otiko ni kutumira mbecha ko diaraya na otume kinya chiringi cia gutano kuona mantu maingi mono unogachangia kulingana boku gitete bonge positively kana negative na muntu achangia kulingana bura mathukani make magitata makumwatha nonto brabo kiriti harene mono biashara cia thimu nterino agatho konia gatonga biashara ino ikujuru nduka Gen Z. The last 1 year biashara ya thimu ni ukirite mono na no ambuge ugu nonto bwambi daino kila mtu nakwenda kumenya manto na utimenya manto tena thimu. That means ni kuleta a lot of demand na twena demand yenu itokwenda such improvement tainu cia stima kaingo kila mtu atuika rigwero ni na maendeleo makiendelea kila mtu utetima kudokinyira tem ndi wanokanganga kila bantu uriona kila mtu akalikando idimo yake nio no akagochwa maendeleo bora proceedings kuendelea Kenya bora mantu makuendelea na rate tao sina kila bantu kunde utie mtu wenda kutige no ndoni miono ayo njira utie mtu akayo kwanda tainu amano gwakaria bibatarerete kinyamara kira bakuyagira ntugo wa ntugo kiri mitandao ino ya kiinde ni kura ona thimo ino kana computer ni gutumira tukomba go access onto stima china thina mono especially masinani na mantu ma boosters no nto kadibu nto kura masinani urewera Kenya wachogia kurungira nyamura ni ngurumuni kana wana mantu ma internet wa watuka operate oto kuromba tongerwa nyamura ma boosters kena tumba facility ma network haraka tutukwenda otiro nyuma no ntende wala chogoni wakati wetetie tukwenda kata murongo erengi haraka thina nene retagira ni network nere tangathi sana womba kwa kinyo kwenderete network kakatika aguna oga chara kwa ujire kero karojira mantu makurukire ya no thina nene retaburu network nere tabina tando haraka kwanja tigito nyuma muno mantu mengi muno itu mantu kurira tutigiro kairi no ntu ndiguru ikura na mantu mama itemembia ele dio mama tukinya makurukia bangi bakio mantu batukinyire tene bakinyire tu mangi membia tutago kinyo mama kuru na nta menya mantu na unlock atiritu kujito mantu ka digital lakini mimi tu digital ako ndoro yetu ndio beta mo computer bai no tu bab dio bangi tu mo sapia ni historically lakini baba balikuwa no mo computer kiripotera uru TV kumantere chedaraka mbite wa Paul Gwakabithe kurea kuibanua ateatika kariba subu igana mukari umweru rarwe ni kutumitiana na bokariba ke yamuna kwa radio ntubo darane nde mukari wetegerete kwatira na mwingi na kinyaturi bawe kenda kuthiria thine Kelvin Kimathi aina chionkoloki akaji baso boiga batwenda musiko mepipe zetu ziko kitangwa cia roje totena roje no ntuba muntu arejaka agashimba ndamu yawe ena roje kwawe alidiga maendeleo kwawe kwetu maendeleo jakazi zwarende togitangerwa roje twetao tote kone nyage ntoka kure menyaga ntoka kure roje wengorera mwana geta kwira roje munde koramba roje tokaramba roje mwankare atene yeto imuntu ozoe mugani wetu na tamukaribisha kura munda na ntona na mbesa kwa pesa na wanu anga kembe lakini batu tena ng'ombe agitangere tanto magana na roje lakini atoma watu tena peni president wangu atatuona ntoma roje gavana atatuona ntoma roje akaiwa peni lakini muntu ozo atokwa ndo tozali ntona na pesa tonini kila toma narwa tuko peni tuwa tenya na sekano ntoma roje pakitu ya kwanza mwa niko mchaina na tunanyasa na maji namba 2 hiyo maji ni ya community kwani community na mtu mmoja na savana ya community nyanyazike juu ya maji namba 2 hii mradi yake inaendeleanga hapa hakuna vijana hata asubuhi amepea kazi anaendanga watu mbali anawaleta hapa kazini alafu bando anatukatia maji kwani hiyo sio ni ukabila hiyo haya bando wananyasa watu asubuhi na maji hapa leo hatutoki na hata hiyo maji akiweka hatutoki hiyo barabara anatengenezanga hata ni ya serikali sasa na serikali wanakujanga wanapeana mpaka notice ya kutengeneza maji lakini anakata maji na anatukana watu aje sobo igatore
Tomo tunyanyasa na roje. Akora inteksi yetu cha roje. Na tomo ile keria atorate kwenda usiana na mtomo oleko kana oleko. Dande batu tolena ntatu na usiana na batu. Tolenda tu atusoke yoto akalawanka owa kwenda ukalawanka. Totomo tola tunyanya roje no ntwa mtomo. Muntu na soka taina na wakala. Totomo muntu taina aweza kutuangamiza leo. Uliposema ya kwamba utanunua pipes na sisi tuchimbe mtaro, hiyo haikuwezekana, na uliuliza kama tuliandikania. Sasa hata tukizungumza saa hii itakuwa hiyo tangi kwa nimeambia ilikuwa hapa, nikaambia injinia wangu nataka ijengwe leo, nimetoka huko saa hii. Sasa kuna maneno mengi wameongea, maneno ya pipe nini, umeniambia mlima, kitu ambacho sijawahi kuambia. Auno tokinya muthia yanto cio tungucokere nkatho no tuko do watandirite na uri na nkatho cio mwanye kire barabo ndeba kinyanirite yanto cio tukwodware hamwe mubango ya rwa siasa munaitwa mathithi ukari Maureen Kiremi na nigeto mutembea Edward. Good night and God bless.